Siwagi apunba Committee Maikay Salam Walloyana Miyanda Pauzil Asi Piba Lakturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram damiri kay sonda labiri bandung siraba walamai kiram azi ahallaman ozaguru sa naharul imai bel ise isar kwai gi mafam da kari ma pauzel amatan pisa wala chari madadi handal board ki board member dan non muslim haibadi muslim na tawami yani hatsil opo yaning da pongtok tuna Haibong makhong kela kong Usiana Staugi apun bareli ama hayeng date 17 August 2026 ayong kipong mapan makay tao matanda ayong makhong public ground apun lawa matong da sa hausan gani reli asida lambang masong di praga kuting magna sawab kidamat halaga sarup yabiyo amasong wakfa ki property habasi aikhoy gitanay kadraba isa ni khandiraga Mayam puna magtopi ratuna reli sibo mapong pan biyo nopi singna neka hijab sepi iratna ba khan jari ipa ipo singna Allah di damakta tathong piram laba wakta saram laba mafam sing masjid madrasa tawasana sidum laba tayasi non muslim habadi muslim na taba niyoy singda sinaba yaro haiba khalau ekor puna lamin nasi haina haibong makhong kela kong siwagi apun ba committee gi maikay dagi salang guluya na miyam da pauzil asi pisa wala say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irandam ireka asomda lagiri ba nungsira ba ulma ikiram haji ahallaman ozaguru satran haro ima ite isal kwaigi mafanda Karigumba Pauzil Amatan Fizaga Lakshari Madudi Workforce Board Member da non-Muslim Ani Hakila Pabu Yaninda Bakong Dokuna Haibong Makong Kelakong Itiwagi Akumbareli Ama Hayen Tangta Gatale Oversee Nintogaba Ministry Ayupung Mapan Makai Taba Matanda Haibong Makong Public Ground Kunlaga Matanda Setpa Awardani Wali asida irandam asong di pada kuting makna sawab tidak kalaga sal yabiu amasong mutiyoy di sina nika kita sopi indirak na bakanan jere ipa itu sina Allah tidak makato silam laba wak tawam laba makonsin masajid madrasa kabarstan asidum laba kaya ase nan muslim da sinabaya ay haibak kulaw ay ko'y kunalaw minasi hayna haibong makong kilakong usiwagi akun ba Committee Maikay dagi salam walloyana miyanda pauze asi piba lakturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irandam ireka asomda lagiri ba nungsira ba ulma ikiram haji ahallaman ozaguru satran haro ima ite isal kwaigi mafanda Karigumba Pauzil Amatan Fizaga Lakshari Madudi Workforce Board Member da non-Muslim Ani Hakila Pabu Yaninda Bakong Dokuna Haibong Makong Kelakong Itiwagi Akumbareli Ama Hayen Tangta Gatale Oversee Nintogaba Ministry Ayupung Mapan Makai Taba Matanda Haibong Makong Public Ground Kunlaga Matanda Setpa Awardani Wali asida irandam asong di pada kuting makna sawab tidak kalaga sal yabiu amasong mutiyoy di sina nika kita sepi indirak na bakanan bare ipa itu sina Allah tidak makato piram laba wak taram laba mapansin masajid madrasa kabarstan asidum laba kaya ase nan muslim da sinabaya ay haibak kulaw ay ko'y punalaw minasi hayna haibong makong kelakong usiwagi apun ba Committee Maikay dagi salam walloyana miyanda pauzil asi piba lakturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irandam ireka asomda lagiri ba nungsira ba ulma ikiram haji ahallaman ozaguru satran haro ima ite isal kwaigi mafanda Karigumba Pauzil Amatan Fizaga Lakshari Madudi Workforce Board Member da non-Muslim Ani Hakila Pabu Yaninda Bakong Dokuna Haibong